madam me pacho nyanto wasie ni emfa nkoma ye bedi no enko okesie ni mansa ye mfiti pekopɛ nkasa papa kafa wase papa pressure family enye beteo eya abotre papa eya abotre why me pacho musi mitrase na yemfa nkoma enko okesie ni yo wa obosro ne asase ene anopa wie ye de asedama odin kronkron no ejapa same eya wadrom ene ope ene wama adechie se ato yen ye bese se nkoma ye bedi ye gya ni nyina hye wonsa beka ho ade beya watimi wakame ade beya mentime ho ase ho etwam ewo wodi mu ma ye ni nkomo ni enwie na somdwem ye wie a ye de aseda kronkron ma wodi wei ene ne yekeka ho bebre ne yesre for jinkopa Yesu Kristo di muti jemso amen sana na migusu ameka amen identity wo mama ine nkasa na papa na mu ti won o ma papa na nkasa ye papa so twa eniema me nemu a wo na ma wa eniema me nemu a wo ti me mu no papa Erade ka be bia wona na wo me nu me papa wo na say na wo ye kokodo jo wo me pacho ewra papa aha no ba ye dika busa okwan so ansa na de wo de ba no waka ye mfiti pekopɛ peja yensa na wo ye nye ne sa me pacho we die dika mesa mama kwa babio ya eja ayo we die se bio ye wo aha na mato ayen edie ene de mo na mu mienu papa eya ware bone ene di mabedru ha aja papa se ne se wonti nyamna mishira ma ware yeso no me pacho mo a papa nye beteo papa muna mishira ma ware yeso ya na shira papa nye beteo boy we ya dadam no wodi mawu na me da se no si what this guy say ne ho papa nyina ne se bra we osuwe bi hia no ono wo hu se na msitie high time girl asafuni abaiwa me bo me nsa no si ya me nkrofo te de me ka ase me bo me ni si o mu nim de me pa kire na wo bibi we no o ba ga jimi mabra ba shedem and I be sha dakem why you lie bad me pacho we die say what the oba ne kan no katachi waka bebrebe oso akirem a awade no enyema bi koso awade ni mu onu ankasa wodwon se bi wodwen ho awonti ase because say sha ase no anko ne sa beta awade na chi no ensem bi sisi me pacho edie na wo kafa asem okan ye ho yo papa ne mpan for me damase ya papa ye wale which ra wade no so papa wade ye wade ye no ye wale wie ye no era me niema ye dey aye yi kakra aba form kakra anya mo na mo de palu suit free so ebesi papa mpacha ye wale free so form no nyina mo de ma e friends anoma ma de ba ya ko nyina na ba refreshment ase no eye ya papa na music ji wa go me kanka me bona awade na sia papa e ka mo bo ase se me de kakra ye abranse na wonim se na me de kakra ye pe ma me papa e ka mo bo wa me so no ka na kage yimto ni nto say ye wali wie ye no fine e wo mse ba bia esen ka me de ukọ no yinya nkoi na me se sha kakra na wo sha kakra ni ma tutu din a na me yi wo de ukọ papa sha kakra me ka ya makabone me se sha kakra me ka ya papa makabone mama ne ni o me se sha kakra me pacho me de papa me se sha kakra me pacho edie nyema bai na ekoso awade na chi a wodwen ho wonte sana se wo mpe papa first and foremost abrantie we osia me no ye chempena 5 months and ye nyama e was like oyem obema yem obem so oh me share the four o ye di opel no see no de pel papa enye se ya na na obra who say you bemanie what me do nse do we so bu na pampam na panada na se paye aha se na me say o the real share na kuku ba pai na kuku ba na paba na enye paba papa no de ji wa gon be fa me ka se come de me coat me mama arrange me na fofo em yesia onu ani sika me come so the buffet si ye ko bani otimi ye fa flights e ko shoprite ko ye shopping keke ni aside tra flight ni e de aba Kumasi wo me kwa ye nda wo flight from Kumasi to Nkan me say just a day na me pacho we na nyina echi na se bia wade na echi no complain papa every time I saw be ware me no me bisa ne say abrante wo ho aso wo see you wo ka che me say o ware me de makota trazako
na me Kyekyeku estate na me te no kran fata me oba bi te se me na pato wari wo wie no mote he papa yet slam mu se me ka slam asa onim wo te slam ase bubum kakra me bubum brechi baby o de makot na ne papa garden single room chese na me sitie single room a empa krankom single room a wardrobe krankom single room a center table krankom papa yet the student mattress so wow ye chama wo kra ye compound house ejaye no obi yusubi no mo ma expect say me oba abaya so not say me e ho na matunda first class lady of asafo me say we mbeto won chichi how dare you e dan your room kra mu tutu minim say o jade nan e wo kra be mo wow sant kakra bi na wod nan ni papa me musa wasem e meka center se me pacho na se wo hwem a awade na chi no obi ase wodo oso do koto asako no papa single room na mo tie promise and feel kase pa mo me da se me pacho ma browe e me se ma me na kan se bebre oso chirem a o ba be wa no promise a wo make ye no wo chirem so nka mo wade wie ya wo de ne kwata to asako esen say Kyekyeku estate a wote no kura no wo mpe na ka me something me Kyekyeku na emom no se bio ankoye sa na adane to the stand say wo wade ni wie no single room get anie na mo da anie entuntum ni na mo mpanie impo no kwese bi se da empa nkwa de mpakwa bi so na emi so ma ko ubeti amajodi amopa puro no kogu no bem ayai ofo ja mo na one da echi papa ni yahune ga na amse na ye maka to ye o to atwen bi bo pete demo na me pacho we die mesere mabusa o die ne ba wutiri ma se die ene kan wa se bi o hye sa bo we babumi abrami su obra woni so to se bi single room na ada se bi empa currency da to drama to so na ne se sika na wunya editor flight from Accra to Kumasi and on the Benz I would call the wunya ne he papa me da se so so atimi abisa me sa asem no sonko kwanso enokure papa me na me nchira pa se nkoma meba a question to answer nya fe na be shira me nyankopɔ shira me na metia dada se nya me shira me anka awade bebre ma me na se me se awade bebre so empanyimfo bebrebe reference na sante me anka me so fo na wade me na me shira so Pastor Obed me na me shira na wade so Mr Frank me na me shira na wade so UK me na me shira so nkofo bebre ne me so ma wade so Frank kwada na otifi feature kwa wonim no Frank UK ono so nim me pa ofribie ono so nim no nim me pa mo me na me shira ma wade so nkofo bebrebe nti dia ba manimi enye na nima bi se ba manimi so Sunday kwa no also e dey so Sunday abe da be no papa wo de e ba cho kan wasem papa ni nyina ne se me hu ga ya me ba be wale no ya me enu me kura na me kura adwuma pa na kaso sika wo obi ho a now you adwuma be papa cho na me trailer yeah like how na me trailer nema how chire like say business now we business na me ko fa bitumi fa nkuto organ ha hyepo e de ko abuchire nice yeah na awade no me twa sika awade mi wi ya me bo Kenya me bo ka 3.5 billion una wo awade ne nko a ye fa ne se ayi na free so di besi for papa mi nya nwale no nko a no na betime de ne ko Dubai ko ye shopping ye the high class hotel ni ene ye den hotel ani ye dem no e dey bia no mo je $4,000 $4,000 utia mi tua me ne dem wow ye year ringa ye de wale ye nko a me ton $32,000 $32,000 for the rings just a ring just a ring wow ana me to ya me DJ mo boka papa mi wie awade ni wie bibia twa awade ye play ana cake we ba papa some the helicopter na chedua ne ayo bete papa ye wie ye no helicopter ye wie awade na mi gina awade na se na ese me ship ba kwa senke na you ya say me niam say ba ni nyina no me de se me ho me bia awade na se na abọ fo ana mbọ fo papa me se wo me wale wo na me niam nyina say me wale wo niam tete niam ni nyina say so che won awade where the na se na abọ fo ana mbọ fo wow what ana mbọ fo ntimi kwanka me pe kwa njaa yenjai me pe kwa njaa wa ma nkọ kwa what a utira wa wo nje de me pe kwa to ke
Pepekoya doggy. Doggy me. What it? Doggy. Ah, what you back one day? Someone would go on you no refi. Papa, I'm sorry, sir. Abufuo de ba utimi ye enye ma bi asebio. Ye nipa bi am wa kokuduro. Bitina so slay man kan kyerɛ. Atuna nya ha wo de ma ba. Kan kan kyerɛ no papa, my ma adwen sɛ enya ha ene betena. Me de wo ko UK, bi go so me process nyama. Nya ko tena UK because the way people know me no. Papa me ba woni at least me set Me ba o. Perfume am di ku me ho come to perfume $50,000. Perfume ngwa keke no. Just perfume. Brand be. Papa, I go cheap why a new perfume biaba. Say $30,000, $50,000 for the year I won and this really this papa. I put my boy, baby, I'm telling you, I'm just all. But Abasa. Also, when you yet your mama will be better, what the answer. I think I will be cry. Kind your my it's papa and tintin in the theater, my person did it to coin. And your hand and person, a boy black. But we name the entire all play. Wakasa Samsona Ukraine so akasa na mitie be man kasa yima utimu se wiase no abrabo se bio enye da bia na be de enye da bia na be de se bio to me bia be de tu so na yonno no ti abrabo ase enokre na senia ababa wane so kan message ka so tena se because enti bi nkoba se wonya nwa no wotimi ne fa plane from Kumasi to Nkran ekwa shopping keke na wade echi ne se bio singing room a se bi empa kromponsim emu na woda we nipa baby atintimi soja wotimi soja papa me so me da ho bio enye se me so na so me flu plane bi me so me da ho bio se wona na ade ne fro wa fo na mfo se nko mfo wona ade ne fo za da ho bia wo da ho no so da ho de wo ye me se me koda ami abesom me ebi kra me bed no na atose yeah liba drama tundra asafo ahojo this legon me wo wa na nu so agindi me pacho me wa na ma am tese se mo ka so mama ne view so krate ai na Instagram na dia oposi em fans me put picture papa me die ku me kra ne se me answer ne me pie free baby am wo no just am din tuma kru me ho cause kofo nim me omo nim no hu so wote ho na eye fele eye me fere me ka di na academy wa limit okura wa limit me ntimi nya de me pe krachi e de na nim se na me sididi fa me nim didi bebro birthday anopa bia wo bia me kofa me breakfast ah fa na he e to da me ba tulip e ho kwa se me bona se breakfast me bona se no e nya ga mitimi to aso ko star bite na se golden bean e to da kwa wo crowd me sa ye flight ma me se me ko di do kimpiskim bra but no say expenses we nyina won ho na old currency team ko be no currency me book 5,000 50 million team 150 team ko assault me testing madam me patch asma work and oboka team 50 million me patch you oni me team to ka inji me patch you me no oba my brabo me onim se na me si bo my brabo sifa wow e na ono no kra nka wa ware me a na me ma target nkofo be branka o mo ba be ware me o e na ono dia ho pepre be ware me be ma we dia me se me busa wo enye se bi a de wo kan me ji wo achinyi wonye sure say edin na wote ye nsa matundra no ene brand ekuta no na se bio okopen no bi de yes a niema wo yeye papa wo de me say o se me pesa me di ni tukwan it mesre some mama just 3 days 3 days me di ni be tukwan na 3 days mba wa give visa wi ana papa me gusu a me process ne ma nye nsem nyina na ye kasa nsem nyina na ye kasa wo jira wo kasa sa ye de do bana ntabu adai krobeso na beso de ne ko me pacho me di ni ko UK Stamford Bridge me pacho ye UK abonten so yo we de ababa wa sene wa soma sene wate no me pese metwum tintin na fei enam so na se ma wade ye fefefe ama nipa dom pu behwe mo na fei ade enche kura na fei wade na se me pene sa we koden kamenesi kwan so me imagine se kameken wie ya me sesa me niema akọ sesa niema nanso aboche ya be mu idi sa obi ani mo kina sem se ne na yesi a o kina betima yesi that's it enti se ne na mo da singing room a
Wache bi no metimi akoda apartment another big house. Single room, you was single room. But that single room we can me say won't see ase. Single room my dan ya wo paint kura na still ntutu wo ma say nsuo wo efa dan ye yada mutinsuo ye yada nsuo na ato na ayiri yen enye say nsuo nyina ti bi yiri mo me patwa ba dem ho no ya hey and this say wodi kan no be a wotimi ne call fence bra wo say edi kan no man here big and na wadi say bia wadi enya pressure wodi obi a wadi a ayi Kojo Jones na nse the Jones one me na me shira so say no na wo hwe ho na wo bra na wo de sika dada edi so obedu obi a wadi achi oye me classmate say me no mu nyina na wi school Kojo Jones your classmate ah tu say me worry na Kodi omachi Akadra 2022 muso wo de hate kama Akadra 2022 someone amodi pelu shoot free suru ba ye no me patwa na se ne wo kan awura mesrew nya botere says was 3 days ono na ka na mi busa krachi 3 days ni patwa papa e bi kura na nuru wo de ni ko UK e bi kura na nuru ma wie nkata na wie bibia inye problem